Puar Vanlalena Additional District and Session Judge Kam Judge Fast Track Court Kolasib chuan vawiin chawhma dar somle chanvekhan Kolasib MJA to office lengah sawmin inhmelhriatna le thingpui inhona hun an hmang. MPF Kolasib Constituency Forum Hruaitu today Kolasib Constituency MLA Candidate nizan Diakkawn Presbyterian Kohhran Committee inkawmhona an Kolasib-ah Presiding Officer le First Polling Officer Training thawh khatna buatsaih ani. Hruaitu te chibei ule silramnghaki kania Chanchin Thar ilawngei thlak chhun somang. Puar Vanlalena Additional District and Session Judge Kam Judge Fast Track Court Kolasib chuan vawiin chawhma dar somle chanvekhan Kolasib MJA to office lengah sawmin inhmelhriatna le thingpui inhona hun an hmang. Puena chuan a omna apianga chanchin bumi te angai puimo thu le anna thokonga thawpui adu thin thu asoya chanchin bumi te tangkai na soin chanchin bumi te omlo se minister le sarkar na thok pamham deute soi sela khalngil tu turan omdon lo ani atia engkim siam that theilo chungin chanchin bumi te na kan thaw ho hian swalna sang hi atom im deu thin ti in Kolasib MJA te chu thawpui adu thu soin asomani. Puena chuan Kolasib MJA te chu Mizoram hua pa pon na thok chale thawmna in ni ti in afaka Kolasib district le ramta na theitop chhazel turin acha bokane Kolasib court hi building a thatlo ain achunga changa thu chuaka aza omna a in ngata office ar ngai poimo turte a staff te shil thute court building sakmek po thataka zo ani theina na chan alak atrol thu te po asoi bokane Kolasib MJA President H.VANLANGHAKA chuan MJA te chuan court mai ba ka sarkar na thok le pol te po ram le khotlang thatna tura chuan an thawpui zel thin ti soin Kolasib court a Kolasib-ah ngei aron omchulo mamati thu le thataka an thaw ho thei abe sei thu asoi puena hi judge fast track court hei hi kumsang ni somni pani July ni som pathum khan Additional District and Session Judge Kam Judge Fast Track Court ti thlak ani sang ni som parukat tanga song ni som pasare chung khan Kolasib-ah alo omto a ama hi Kolasib-ah ni in puar zakunga marveng Kolasib-ah ani. MPF Kolasib Constituency Forum Hruaitu today Kolasib Constituency MLA nizan Diakkawn Presbyterian Kohhran Committee inkawmhona an MPF Kolasib Constituency Hruaitu today Kolasib Constituency MLA Candidate inkawmhona hi MPF Kolasib Constituency Forum President Pvt.Ltd tluangana shwaya MPF President chuan party tin 10 MPF ten thawh na thuthlung an siam chu house to house campaign phal ani lo awangin common platform buatsaih tur an ti angin common platform buatsaih chungchanga candidate te hun nei dan ngai changchungin MPF chuan siam tha ati thu asoini candidate te le party IO a meeting atel te chuan common platform chu Kolasib Diakkawn le Bairabi ate nei tha an ti thu an soya ahunatan October ni somni pathum Kolasib-ah nei ni se an ti a October ni somni pasari Bairabi nei turin ruahmanna an siamani MPF Hruaitu te chuan thawh na thuthlung chu party tin 10 an duan ani awangin mani dan siam bo chhelo turin an nge na ni Kolasib-ah Presiding Officer le First Polling Officer Training thawh khatna buatsaih ani Mizoram Legislative Assembly in thantpui sang ni somni pathum lo turatan Kolasib District chung Assembly bial pathum 4th to real 5th Kolasib le 6th serlui in thanboipui tura rod Presiding Officer PRO le First Polling Officer Pvt.Ltd training thawh khatna chu vawiin khan St. John's Higher Secondary School buatsaih ni a he training a hian State District Assembly level Master Trainer paruk puarlorem rod sailo SDO Civil Wiring te PF lanisai BDO Thingdol pu Henry Malsom tluanga BDO bill ko clear pu Gilbert la hlimpuya SDC Kolasib Dr. Ramdin tluanga SDC Kolasib le pu Samuel Larin oma lecturer diet Kolasib ten training hi NPA sonhulama EVM mandan ataka zir hauna buatsaih ani bok October ni som pakwa sang ni somni pathum kyan second PO le third PO te tan training thawh khatna buatsaih ani vele anga Rahman lockdown chuan PRO le PO training hi thothum na thlingin buatsaih tum ani Kolasib District chung Assembly bial pathuma polling station somre
pariat pakwa oma intlan boy pui turin PRO pakhat le PO pathum cheu rat an nidona heng PRO le PO te an theilo thula an ai o ngal theitur thaveng reserve tan mi engamazat an atul don boka heng zongzong dei theitur hian PRO le PO tur engamazat rat to ni in ataka duty tur le reserve tur te an duty na tur hmun te ro chu ECI in rahman asiamangin clear fel ala nidona ne Nabard le atmate changko buatsaih nimin khan DAO conference hall capacity building on mushroom cultivation under MEDP self-help group buatsaih ni ami somthom tin hena pa khoizer tir na hun man ane Training hun nahi Dr. Larin Sangi Adma Project Director kai Hruaitu nei ni in Laring lian DAO chuan khwalen ni in honga engna po hiti tak tak na ne na kan tho chuan e zona tlak vek ani pakhoi po be tak tak chuan chung ko chom na tlingin ati thei ati a training atel te chu an ma ni na cheu ngai hlu thiam torin acha a mani kut ko nge e zon na tha an nei theinan training mang tang kai torin acha bukani nabar da changin pujedi trai te DDM chuan SHG te sha tor poi mo sang sang soya loan and lak theina le micro enterprise development program kal phung ashil fi ani MRB achangin HDL Tuamliana assistant manager point SHG te tan agriculture le akai noya bank scheme theite asoifia bank sang ten credit linkage an siam ani dan soifia bok training ne hi ni ruk chung nei tur ni in SHG member te hi pakhoi da an zertir don baka pakhoi na hmunte tlopui an ni bokang Mizoram Chief Electoral Officer Madup Vyas chuan Assembly in than vote tla te chiar ni son turangen na chungchanga Election Commission of India achangin thuthar an ladong lawa heti lai hian be seina an nei san thu soi CEO Vyas chuan vote chiar ni son turangen na chungchanga ECI achangin thuthar an ladong lauti ni mina ama kom tu Central Hruaitu te hena asoya Mizoram deal na sang lu te chukar masajer tobni kan ahlomin an thelu to ti te vote chiar ni son chungchanga hian be seina an nei sang le ti Soirwalin Tuthar Aladon Lautu Soi Central Hruaitu Tihan CEO and Komna Hian Tripura APM Tha Bru vote Chungchang and Soipui Boka CEO Chuan and Mani Du Tunge APM Tha Bru de Mizoram electoral roll changa paivek an ni to awangin an ni tan in than chungchanga engma rahman siam angai lautu soyania tarlan to thin angin ECI in Mizoram MLA in than vote late chiar ni atan December ni thum pathian ni arwa chu do lawin Mizoram political party te baka Central YMA MHP MOP MZP le MSU te ten an president cheu hming ziak nanin vote thlang ni son tur hian ECI angin na anthena rorelai MNF le Congress baka MPF le MKHC te chuan ashan pa in vote chiar ni son tur hian ECI angin na anthlen bok ani Vawiin Khan India Ram Congress Hruaitu Rahul Gandhi chuan IGL Club Chanchin Thar lakhom tu te koma ZPM le MNF te chu Mizoram BJP ron lona na kong hon saktu turnia angai thu soi Press conference hian Rahul Gandhi chuan Mizoram ron kal chu nuama ti thin thu soya in than zo nu apo mitam zo kom tura ron kal le atum thu soya zona sang changa Mizoten culture sakwana le ti dan phung an nei te noi bo ani launa turin theitop an chwa thu soya India ram chunam sang kom ani angin sako pakhat kal dan anga kal thei ani lau ati Congress ten Hamas an thlop chan chungchang zona chu Rahul Gandhi chuan tharum thona shimshim Congress in thlop lawa khoimhuna po ni se Manipur ani emo mundang khoimhuna po ni se tharum thona hi kan thlop lo meichia nu naw le poi soilo te nun na inlak sakhi swalani a dan bo chiat ani keini chon tharum thona shimshim hi kan thlop lo ani ati India rama Congress din hun chungchang mudan zo ani a Rahul Gandhi chuan Congress chu dan hiam chi ani lo ni in a soi BJP an thaviawa soina Karnataka apo netakin sarkar na an siam thei a November in thana tur Mizoram Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan le Telangana apo nena an chanle nge arin thu soya Congress sarkar na state a masona tam tak mu tur omni in a soibok Assam Rifles le Zawkhotar Police Trankop te chuan nimin khan Zawkhothara met chengwei bel che somli panga hu man hu chut man ani Police le Assam Rifles te hian joint operation nein lalding le na kom somthum pali Zawkhotar hne na changin met tablet noi khat singa cases so pasari point pariat panga hne na changin an mana lalding le na le chengwei bel che somli panga man hu chut met hi dan anga malak chun som torin Zawkhotar Police ten an kolani
Congress Party chuan vawiin khan office a kumsang ni somni pathum MLA in THANTHANA an party candidate turan puanga candidate puang to MPCC Senior Vice President Lelthanzara chuan lunglei South Bial Miriam L Shrangchal and candidate Chantur zona achang Pulathanzara chuan Miriam L Shrangchal pasal chunu le pa api le pu thleng po Mizoram lo omto tribal certificate po nei ani thu soin Mizo ni du kaushan le society a Mizo angin identify ani a chu wang chuan athisena namdang po omse ke ni chuan Mizowa kan pom ati England Prime Minister le US Vice President to India Thisen kai ani thu soin MPCC Senior Vice President chuan kan zirlai Hruaitu te po hian hetianga andu lo thu an soya alom oma namhum hal antum na po ani ang ti in thil hriat chian huna chuan an be zui lo abe sei thu asoi khatizong Chanchin Thar kan puan thei chu ni